О, еще. Beredar sebuah rekaman di Telegram yang memperlihatkan bangunan yang hancur dan terbakar. О, еще. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer Rusia menuduh serangan itu berasal dari nasionalis Ukraina. Serangan berdatangan di sebuah bangunan tempat tinggal di Donetsk, jelas narasi unggahan. Namun hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari pihak Ukraina terkait serangan tersebut. Tak sedikit warganet menduga serangan ini berasal dari pasukan Rusia. Tidak dijelaskan pula jumlah korban yang berjatuhan dalam kebakaran ini. Dan diketahui perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 10 November 2022 telah berlangsung selama 260 hari. Ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления вооруженных сил Украины и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенской Херсонской области и Загрызова Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181 районе. В районе города Днепропетров уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Украины с реактивными снарядами, системам залпового огня «Хаймер» и 5 пунктов управления вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа, Донецкая область, Новоприкормье, Николаевская, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаев, Краснодар и Донецк. Все.